Praise the Lord. Hallelujah. This is your brother Arabindu. Hain hai norok joton lam sogo joraka hamo. Fadi palke kaitor ni kogno serang layan. Jin kaitor ka hamzak ne kaitor. Jin kaitor ka khairong ne kaitor. Jin kaitor ka bebal gono nai koloi mchangri to ne kaitor. Bosono kibia, bosono yakadia. Hallelujah. Yes, tinin sini topik ke Agibo sen kaitor ni Bwsa. Tabuk bahai ne kaitor ni Bwsa no. Hallelujah. Praise the Lord. Oze kok Agibo sen kaitor ni Bwsa, tabuk kaitor ni Bwsa. Obon kubi kok. Kebang mo zorau sen sini mong juda kere layo. Bwsa sawo. Ang mamekrani si payo. Bwsa sawo. Ang bani ama babu na aron si payo. Piaba soy kubi kok obose neng borni paya. Kebang ma min taniwo answer tongpan tongimano. Piaba answer no ang karek ngelak. Soy karek nge obono neng kaito ni aron si payo. Soy kaito bini kosol ke senamani senono. Neng kaito bay bini yak bay tang bay senam jak borokse. Hallelujah. Neng mekrani bo paya. Neng hani bo peplay paya. Nokasakani bo kelai paya. Neng kaito ni soy bini bay tang ni yak bay senam jak bini kosol se. Hallelujah. Praise the Lord. Mane tamo sono senam ne kaito se. Haike tabu kubi kok ke tamo male jehatu kaito se sono senam hongke sini babu soy babu sabo male kaito se. Hallelujah. Sengsara sini babu tongo. Yes. O babu abo soya ni ang samania. Piaba. Sini je babu abongka sengsar jorani bagai but yap hango borok no sanamnai sabo ai yap hango sanamnai borok no sanamnai kaitor so sini soy babu sabo male kaitor. Yes, sengsani babu abani babu yani samania babu no but borok ni babu o je borok jaknai rok ni soy babu sabo male kaitor se. Hallelujah. Praise the Lord. Tini kebang borok kebang ma sak no omahake claim khaileo ang chugya ang sia ang hai kerei te ke bu kerei anglia te omahake sak no belai down ke nog layo hake belai tola ke nog layo a belai no chaya. Hallelujah. Praise the Lord. Nadi bufa tomungno gnang ke Bwsa kuno dino kerei hni khobjagya sitra hamya ni khobjagya. Hallelujah. Bufa gnang ni Bwsa Bwsa bahanya alai dana ongo. Hallelujah. Tabuk oje cini genang babu abo ke kaitor. Bini genang boroh male hamzak nongose. Bini genang boroh male khairuk thaniose. Bini genang boroh male kubu yose. Bini genang boroh male ketharose. Hallelujah. Praise the Lord. So ogje genang hanmani tomuno rang pusha thangke sengnu kebang rang pusha genang ni Bwsa ro. Genang borok haipono Bwsa no bail khaiman laya. Pal khaya rok ngai thango hai kabang ma samung sitra rogo involve ngai thango so aboni bagino je sengsani rang ni phan abo limited aboni ni character no kaham khlai menya aboni ni tomung no kaham khlai menya abo kathar khlai menya abo hamzak mungang khlai menya aboni bagino chini kaitor ke borok ganang male hamzak thinu se ganang chini kaitor borok ganang male khairuk thinu se ganang chini kaitor borok ganang male katharo se ganang sini kaitor borok ganang mala kok narak thiniu se ganang sini kaitor borok ganang mala muthang tiniwo eka bebak je kaham bai kuplong aras se ganang. Hallelujah. So aboni bagino sini soy babu sabo mala kaitor bahike borok no sanamnai kaitor se. Yes, nini ani sini jotone sengsara ama babu tongo abu sini soy babu but ang samani ke borok no sanamnai kaitor se ba sini joto borok do fani soy babu sabo male kaitor se. Hallelujah. Abo damra buya, tuisha buya, birfang bufang buya, abo mungsasuk murti buya, abo mungsasuk nok konau kelai tongnai je sengsani kebang ma circle babu nai borok buya. Sini soy babu sabo male kaitor se. Hallelujah. Boke bai samjagya bo no. Praise the Lord. Aboni bagino Ephesians chapter 1 of Pharisang joton klok layana. Yes, Ephesians chapter 1. Elambak tomung ni negara tomung ke Pharisang pal ke serang layana. Ephesians chapter 1 ang thangnai rago bo share khlaijak haina hai tini norok no muidu khlaina musungo. Even before he made the world
God love us ni saw nadi o sangsar sanamjak yakho afron kaitor sona hamjago means what kaitor sangsar sanamjak ni slain sakang tongo te borok no bahake sanamnai sanamia already bo tamnai pre-plan khlaijak te borok no already choose khlai paijak mane before o sangsar before this world haikabo sangsar sanamjak ni slai sakang no you and me jeng jotono kaitor bai chongui najak borok se hallelujah nengtawan sudi tamnai ang just loveris ang no keba hamjak nai krei ani gana gini keba krei aba ke nengtawan sudi you are very much special neng belai na kaham se neng belai gathar se sabni mokolo kaitor ni mokolo hallelujah so borok ni mokolo kema borok kebang mo jorawo borok rok tamo kaham nukjak na musungjak layo ha kaham hunjak na musungjak layo naji borok bufro dona kaham sanai jefro musasek nini thaniwa ajina ni nangi tongka ba musasek samung nangi tongka pro borok dona kaham sanai jefro dona samung nangliya borok hainai hamya sana sengpiunai abo borok ni tom musung nukjago so amon borok nona hamjago haga borok thaniwa je appreciation manmani abo long lasting ya abo srap saken pai thang payo biha ba kaitor mani borom kaitor mani honor kaitor mani respect kaitor mani kaham kaitor mani hamjakmo abon ka long lasting kaitor mani jam thangjakmo abon bagin eternal life hanjago kaitor je mani abo eternal mangsi abo pai thangnai jaya abo molbrum tongnai jatse hallelujah so aboni bagino tini anglor jotono khabasa na musungote khatong prongna musungo naidi sungsani kabangma ajina musung laimani tongo but bebakno temporary srap second kamai thangnai mangse chakri pai thangnai jat rang pai thangnai jat nini nok pai thangnai jat nini mokhang naithok abo hani hoi thangnai jat bebakno sungsara je nugui tongoni mani tongoni mungsafano long lasting ya bebakno srap second painai jat mangse hallelujah so long lasting tamo kaitor simisi hallelujah bo simisi agibo tongo tabo tongo khanabo tongo so o kaitor non hamjago ano hamjago sung jotona hamjago tebo ko kotor tam saka male even before this world ni so sangsar sanamjak ni salai sekang no kaitor sungno already bini Bwsa khlai chongi naka hallelujah so a hamjak masike kebang tam saka without fault yes ang poriper naidi chose us in Christ to be holy katharke and without fault in his eyes ni so kathar te kaham te musa mazra kri ke sungno chogui naka ni so hallelujah praise the Lord so abuni bagino nini babu abo damra buya abo tamni sanai biri phangbo phangbuya abo tisha buya abo musasu murti buya nini babu nono sanamnai abo sabo malai kaitor se bini bai thani yak bai hadrui nawoi bo bini kosol ke sino sanamo te chini thaniwo langma bini aroni dawoi riruwo hallelujah so borok dofani babu sabo male kaitor se bo agibo babu tabuk bo babu te nung bahaino agibo nung bini Bwsa tabuk bo nung bini Bwsa nung jesakban saimano no I don't believe kaitor ang kaitor man tamang saimenya ang mono ani kaitor ning gosina musungya nung gositeng bono nini babu hallelujah tabuk borok khoroksa taba ang phanangka ba nung phanangka je borok achayo bini Bwslei haikaba bufa tongo a bufa no nung siniteng siniateng nina ama phano siniteng siniateng ba saimanteng saimateng babu aba babu no so abuni bagai nini babu nung se sinima yangon ba but a babu kun dino slaijagya nung mahaina kun dino slaijagi thangya a borongni Bwsa nung hallelujah praise the Lord so abuni bagai ozora kahamang norok na sanani musungo kabang mozora ang oma hai religion ni ang oma hai religion ni ang oma hai religion ni borok claim khailu ani babo boy ani babo bose ang ani kaitor boy ani kaitor bose ni hlayu naidi nung religion tomun khlai tongke bufana nung sinia ngai tangi hinmale religion abo borokno bokol muthubi tongo but relationship abo srai khlai ru borokno bufa sabo abo kahamke siniwi funogui ru naidi nung asai furun simino pusijangna tomuno tlangjak khangke nung kuno dino bufano sini manya tomuno khoroksa se oboyanin babu obose hini jepru sawo afru nung jepru gosinawo afruno a soi babu nung sini mannai nung asai furus pusijangna bagi tlangi thangjaka asai furun se nung religion bagi khajak asai furun se nung religion bai tuiduli torima phayong gangke asai furun simino nung bahake din soi babu sini mannai na jo sungsara bahake na thangi tongo asai khen borokno religion yafari jago asai khen borokno rules and regulation yafari jago asai khen borokno chosma thubir jago
soi babunu sini maya borok bagay na soi babunu sininan bagay soi babuni thani telang na bagay soi babu halok khai renan bagay sini thani o sabono raka amala Jisu Kristo no raka yes he is the way bosimino lama babuni thani thangani kubui bono babun thani langma muthang jakmong abo sabun thani bini thani simino hallelujah sa abuni bagay no kabungma zorawo Jisu no sen tamni hinlai kabungma borok mai ke saw bokas Kaitor phan grang se botang kroso kanda buja khane मेरे भाई है कबा आनी तापुते बुखसो नाइदी बक्रोसो कांता बुजाक मनी आबो बिनि फान करेंगी बुजाक मनी या आबो ननो काहाम खलायनि बागै आबो आनो काहाम खलायनि बागै आबो परफेक्ट सनो स्नान बागै मथांनानि बागै हामेनि याकनि फियोगदानि बागै सित्रानि याकनि सकागै सय काहाम बाबु काहाम काइतोनि थानि तोफाइया बागैसे बन्निनि आनि बागै क्रसो कांता बुजागो आबो बाय बिनि प्रॉफिट या आबो चिनि से प्रॉफिट दंगो जिसु कक नामनि बाय प्रॉफिट साबुतिनि मानि तंगमले नों आंसो मानि दंगो यस आबोनि बागैनो आइनि बुजिया सुजिया कक बुखोगो साइमान हरि ता सादि साताइबो गरै आबोनि बागैनो एलाम बागो सावो कक साप्रो हंके बेलाइनो स्लो के सादिनि सावो तरो के सादि ते किसा सादि नांमानो सादिनि सावो हालेलुया आबोनि बागैनो फाइदे जों कक बुखोग दंने हाइनो कक सुलुक सालागबो साथाइ गरै हालेलुया आबोनि बागैनो तिनि tangi ang okok sawitong male kabungo zarawo ang Christian ya hay kaba ang Hindu ya ang Christian se ang Muslim ya ang Christian kumo bay salayo limited klai ki bilayo kaito na asike limited klayo unlimited ni bagay soy kaito no sinimay nyango kumo Christian hintong na rong okong saramu songo bo omok phonani bodol bo omok phonani bodol bo hongke Catholic bo hongke Baptist bo hongke Presbyterian bo hongke omokni gawma jorabo omake khoroksa te khoroksa divide and rules ngi tonglayo phiaba saimandi nang ke Jisuni da naki mungsasuk denomination ni abusu sungmungke aga abuso soinini prostani thaniwo nang Jisuni ke you are in right track nang tomong denomination ke you are still in bondage nang mungsasuk law and rules and regulation be khajagi tongo sabuni bagino faidi nang denomination mungsasuk religion nang ta khajak sidi Christianity religion Christianity hyper ala khajagi oi soi Jisu faidi Kaitoro soginani haga Kaitor nang paimani about through denomination buya about through religion ni through ti buya abo sabni bisingte nang thangmale Jisu Christ ni bisingte simisi a Jisu tamok male non direct Kaitor by communication clairwo te nang Kaitor busangi man agibo Kaitor busaya mani agibo Kaitor busano agi nang nok ni hasal tongmani Tabuk Jisu ni bisingni nang Kaitor thaniwo sokpai piuka nogo sokpai piuka abon bagani elam bag sajak tongo sini Kaitor sone kibia iya kadia jese kepono sono bini thaniwo tu fainani bagai bo chai to tongo hallelujah dinor live night tongmani oro ani tam profit tong mungsa profit kari ang oro beton do mani tong no but tamo Kaitor ani truty o je kok sajak mani truty norong thani kok sawi tongo o kok rono je funor buji manane something special Kaitor norong revelation nai buji mo nai abuji mungsa norong fiok nai abuji mungsa norong level kusuk tlang nai je fur kusuk nisle kusuk thangana abu Kaitor ni mung lob jago hallelujah praise the Lord tini je kok ongkori tong je Kaitor ni kok sajak tong mani orbini mung lob jagi tong lob jagi tong abani kuni care khlai jak ne kre but Kaitor ni mung lob jagi tong ke ang belai tong phogo hallelujah praise the Lord tini ang kethang abu Kaitor ni jarisi tini ang hama nai tong mani o hama nobar mani tong mani satung mani samung mani tong mani abo ang sanamani ya abu Kaitor sanamui already rezak abuna ang enjoy khlai mani tongo so praise and glory sabo manani bagi joggo Kaitor simisi hallelujah praise the Lord ya tini tangya sang Jisu ni masa nadi bonus sini a endless treasure abun bagino Ephesians chapter 3 verse 8 omake sajak tongo Paul sagri rongni bisingo khobjagya bo the 12 disciples arabo khobjagya khoroksa Judas Iscariot kmaka abun pore haini haite khoroksa paikya 12 umpheuka phiaba Paul afrupano al bodolo khobjagya belaino kusu bo Kaitoro Peter songbai compare khaine ke Paul belaino kusu Kaitoro phiaba haipano Gentiles rongni bagai kaham revelation Kaitor Paul ni truty sino yafarka hallelujah abun bagni bo sawo hai nei though I am the least deserving of all God's people ni sawo ase Kaitor ni kok sanai hakaba
Kaitor tongnai rok bisingo paithak least deserving hai kaba tamni sanani kusukuk haipano. He graciously gave me the privilege of telling the Gentiles about the endless treasure available to them in Christ himself. Hallelujah. Praise the Lord. Nadi sini treasure hai ka sini sampoti payazat abo borok male Jesus Christ se abuna a secret Kaitor Paul ni truti Gentiles ni thani ya parmani a Gentiles sabo male nang angse. Hallelujah. Praise the Lord. Nadi nini rang tongi man a rang no nang kati mung haing zagi tongi man a rang no pan haing zagi tong manu but abo pai thangnai jatse abo kamanai jatse abo limited se abo nang saiman de a rang bai kebuni langman naragi manya a rang bai bufang phangsa wa buthai thaisa thaina pan juggoya a rang. Hallelujah. Tomno Kaitor thairia hanke aboni bagina rang no tui prau tangdi rang tongma bai bebak tongo honi nang ta khakade Jishu tongma bai se bebak tongo. Hallelujah. Jishu jepuru ni langmau tongo nung hai ganang te grei abuni bagino for Gentiles endless treasure available where in Christ. Yes. Abuni bagino ang grei ang hamya ang suglia sakrimalia bekar ni nung tasadi you are not bekar, you are much capable and you are a special person, you are very much special and you are tamni sanani ganang kogorba himke alaida nang bahike through Christ in Christ. Yes. Hallelujah. So abuni bagay aganang no buzinani aganang go enjoy klani satisfaction maran bagay lama kaisa no Jesus Christo. Hallelujah. Nang Jesus shinidi shaimandi poito klaidi yasakdi nainedi a Jesus tongize tong thok mong satisfaction abo bomahai. Hallelujah. Praise the Lord. Kagma jaw rawn nang Jesus ni saw baksa boro irritate nang jakna o orbin tangi asal Jishu ni konglo sanani naidi Jishu pan tongo Jishu ni mungo healing tongo Jishu ni mungo tamtong kaham tongo Jishu ni mungo tamtong blessings tongo Jishu ni mungo tamtong kaham awa akaham pomahai male aba alaida everything in there in Jesus name. Hallelujah. So aboni bagin fadi o Jishu ni mungo bebang tongmamba Jishu no seng sini layana saiman layana poito klai bekabai bono subrai ni receive klai layana. Hallelujah. Yes, I'm already received Klaika as my personal savior. He is everything for me. Yes, because of him only I am alive. Taba ang binizari se asik enjoy satisfaction mani tongke nang bo tomung no. Yes, ang bo Jishu tongi enjoy klai mo sungo a Jishu ni panno tamne tongi ang ani life satisfying namo sungo. Yes, you also welcome in Christ. Hallelujah. So pari abun baga asukun koto samung kotor klanya nango hai kaba mungsasuk amahai rules and regulations tongo amahai kun mungsa kre just nang Jishu no saimandi poito klai bukhabai te buku baisadi Lord Jesus, you are my Lord nisadi. Yes, that's enough. Bukhabai ke bunyo serengiya. Hallelujah. So abuni baga jepuru elam baga abun baga John 15 sajak tongo I am through great by his own soy angur bopang abo sabo male abo Jesus Christ se. Hallelujah. And my father is gardener his own mane Kaitor ke abo phangni malik the you all branches ni so chungke abo phangni bedek ro. Hallelujah. Je bopang bai nangjak bedek abedek ke tam eng bo balai bo tongnai ara boba bo barnai te bathai nai. Hallelujah. Praise the Lord. Nini bisingte Kaitor kubang mas samung kaham klanya tangi tongo. Piaba neng sabai nangjakna nangnai bufang bai nangjakna nangnai a bufang sabo male Jesus Christ se. Hallelujah. Praise the Lord. So neng tomung no a bufangon tongo hungkangke neng tomung na bufangon tongo hungkangke nin thani bathai nai. Hallelujah. A bathai ashike morok a bathai tamni sana jepur nin thani sopayana afro Kaitor mung lob jaknai anini bisingte kabang ma tamna samung kaham klai jaknai ambagini you are very much special in Christ. Kaitor ni mokolo Kristo ni mokolo nang belaini morok se abni mai dedicatedly bkhabai poito klai Jishu no yasagai just bo nono dagite nang yapresiedi tamung nai nini life belaino morok nai kaham nai better nai excellent nai. Hallelujah. Praise the Lord. Kung mazorao ko mga Christian ni kaisa question tamo
suri kablei pa te busuk suri nani kasik na langlia handai ama hake kuma borok tamna question no khlayo na je borok bagi tamsa if you remain in me ni so nang tamuno Kristo boy no kapazak nke thansa nke and my words remains in you te bini ko nini bisingo tongke hallelujah praise the Lord you may ask for anything you want ni so nang je nang mani abon nang sanni ni so abon pertamsa and it will be granted African nang abon ya farzak nai ni so hallelujah praise the Lord so aboni bagani phadi ozora kahama ang narok no tongthong di hena musungo khasrang di hena musungo just nini ani samung tam male Jishu kesengai sendari kepawi tong na si misi hallelujah that's enough tai tam nang ni lang mawo abe bang e dengi tong nai abe bak ne e dengi tong nai abe bak ne e dengi tong nai tam nang nya be bak kai tur zorau be bang ya phang nai hallelujah praise the Lord so am khasrang di khatong thong di be bak submit khai di ama hiken James struggle sajak tongo submit to your God ni so be bak ni je tongmani be bak kai tong thani submit khai di and resist the devil ni so afro shaitan kebeng jago shaitan jefru kebeng jago tamngi thang shaitan jefru kebeng jago bo taimin thani kaplai khoi manya ba bo khari ma thang onen he will flee from you so hallelujah praise the Lord abang khasrang di khatong thok di te kebong bo bro ni ama hai question bo tongo kaitor se bebak snam ke botangi shaitanu snam ama hai bo borong ni kaise question tongo Kaitor se bebak senam ko botang shaitan ma senam kana shaitan kesekeri hingga sengsara tinia se problem la khamula phiaba naibi kaitor wa siapa na shaitan senam ya kaitor joto na kaham senam a senamjak phanganang man ya gulo kok khnaya ma bagi se hamya ngo yes adam ni thani naidi adon bus kam ke senam ka bini nok bus eden garden abo heaven no hni man abo asik tong tok asik musangjak haipano se kaisa conditions narau kaitor bono ob thaita sadi ne haipan bo kokna liya kokna be tamkha hamya ngkha same oba ken business lai sekang je perhanjak nai kaitor ni belai khasuksa phangana authority gana phiaba je pro authority mangka phan mangka kaitor se sinliya bo hallelujah oh hallelujah praise the Lord so apni bagani fadi khasrang layana te kha tong thok layana tangi hinbala naidi kaitor wa siapa no shaitan sanamia hamya sanamia bini sanamjak je tamnai a kaham borok ro kaham authority ganang manjak phan manjak rok se sanamjak mani yagulo phan yafarjak mani yagulo authority yafarjak mani yagulo kaitor no kari yapri sana nayo amoni bagi se hamya ngo so tabuk aje hamya ngnai rok hakaba hamya rok tamuk male kaitor ni logi tongnai rok no zealous nangjago kaitor naron sotonoi borok baksa hamya khlainya musung jago hamya ka tona musung jago hamya rok ni mantai tamo molbrum ni bagi morke hawo tekto so a hamya no nung hamjago a hamya no support khai hamya baksa nung thana musung ke you wish thangni no problem kaitor freedom rojak phiaba duita freedom rojak freedom kaisa tamo phadiani thaniwo ang norokno langmar nai niso ang no kubui ang no lama ang no langma niso phadia kubuyo lama himpaidi a lama himba bai bor sogine molbrum ni langmana nang manai a lama a kubui a langma sabo Jisu Kristo nang nanya Jisu no my life is my life namusung you wish thangdi aje morke han lama shaitani lama lucifer ni lama thangdi ara bahanyo thimala thiya just molbrum ni bagi tek to manai a tek to busuk jara kosta mang saimenya phiaba nang thana musung ke you wish nang thangni aro but kaitoro nang tomuno keplai ke kethang ke molbrum langma mane enjoy khanya musung kaiton love na musung bini mungno borina musung glorify khanya musung ke come Jisu ni lama phaidi Jisu no receive khlai hallelujah praise the Lord abun bagina phaidi te inorong nang kha basara musung naidi tabuk situation ama haingjak lockdown po tam ngi kuborok bangma chamung nang muni oba bungi tonglayo aji thani wo bia langi tonglayo so abuni bagin ozorawa ang narokno kha basana musung naidi musung sara sungsrap jani bagi phiaba rang puisa nango mani khni paisa lainani apunani aborok ni source bahaino kaito norok no ruthang ang abani bagi norok bagi prayer khlaine tega senggang ke norok buhukti kok khaime ta sadi tomungno sungsaro haikaba especially triprawo mungsasuk hamyangi tongkangke
Tripura जायसेया Tripura दफा हामिया निन तासारि निन बुखुबाय आं आबुनि स्लाइलि आं नरनो कयनाय Tripura तेबो काहामंथों तेबो better नोंथों excellent नोंथों नि काइटनो याफारदि सुरि सान्दि काइटनो जेफ्रि याफार अब काहाम अंगो Hallelujah ते जे young generation आं बाय थांबो सिक्लानो हायपनो ani slai te se kusu tong na sikla borokno te ang bai saksa lai ama sikla borokno ba ang jo ton kha basa na musungu naidi norok pori te ka hang pori di pia ba apori mani abo haino tamnai bunyo srungai tangteng abo bai mungsa sek nang srungai samungu chukri manai jar aba gen nang pori di aro tamnai bai hat duwi just mark ka bang mana bagi buya abo kaiton mung lobjak theng nini je samung bai nang je poriman yagulo je mungsa samung klai aba hai Chakri bakri ni kumma borong nasing laite bora rai thango so kebri thani depend tang di so sangsaro kaitoro depending di kaitoro no wisdom renai knowledge renai ideas renai kubang business ro kaitoro no kholok ni seb renai so abun bagino just kaiton thani yafardi bo ka lama phunok nai kaham bini bishingte haka bini kok ngatam ni sa elambago Your word is a lamp to my feet and light of my path ni sa Yes, kaitor ni kok, hai kaitor tong man hingke, a pohor mangse, ya priubo, lamau bo. So pohor ba hingke sengke nohoro em tam klai baki him ya, boro hakor kri, bebang na serai lok jago. So abni bakin ozora kamang merok so, kana kabasa na musungo, te katong tong na musungo, tamu nei male, neng kaitor ni kok ba ya prisedi kahamung nei bebak na. Hallelujah. Pada sing zotor palke Tripurana ya falayane, sini sak bo kaitor ya falayane. Business na ke business chakri ke chakri tamu bebak area on kaitor bahke renai bahke ria bebak me shiwo paribin thani sim bebak ya far layana oh hallelujah shakari Bwsa taralare makara bastiki shokoros tiki hallelujah thank you Lord for your love and grace tini je knanai ro brok hamsaza te knaya ko brok je knana thangi tong brok bahani balai hamsaza te Lord Tripura hastini condition nang shiwo Tripura hastini borok tam nang nanya nang shiwo Nintani ya farlo. Hallelujah. Nengka kaham kaito. Nengka provide good provider, good supplier, good protector. Nintani bebak ya farlo. Neng tongke sini mungsa biaring ya, hamyang ya, accident ya, tang male neng tongke bebak ni settle lengo kahamungo alai dango pusugulo. Hallelujah. Sabun bagini nintani bebak ya farlo. Otipraha oba kahamse. Odofa sabzag ya dofa ya. Odofa sabzag dofa se. Tang male neng cabui tongo. Neng kaham klai tongo. Neng bless klai tongo. Neng tuidul tongo. Neng tidur man dofa pun ni hamyang ni semuanya. Awak kaham is like kaham, better is like better, excellent is like excellence. Hallelujah. So kami mungkin orang hambai, bebak ni thani ya faru. Bukan Yesus ni mungkin bisa hambai rishan. Amen. Tini asal nasi ten, jotna hambai.